Ne tako davno imali smo i rehabilitaciju Draže Mihajlovića, a zatražena je i rehabilitacija predsjednika srpske vlade pod neposrednom upravom nacističke Nemačke Milana Nedića. Kakva se poruka šalje takvim sudskim rehabilitacijama? Nacizam, holokaust, ubijanje svojih sunarodnika na strani okupatora nema dobru stranu. Ukoliko se takvi ljudi rehabilituju, onda prosto nema problema u nekom međusobnom njihovom istorijskom kontekstu, jer su svi na kraju bili žrtve komunizma. Svako ima pravo da traži rehabilitaciju svog dede, ali svako treba da se suoči s činjenicom da ta rehabilitacija može da izostane. Ja sam prvo ubeđen da do rehabilitacije neće ni doći, ali dobro je da se priča o svemu. Ljudi, Milan Nedić nije spasavao Srbe, nego je samo otežavao još više Srbima život u okupiranoj ovoj, kako se zove, Srbiji. Dokument. Utorak, 22:40. Prvi program RTV-a.